Pamirsa yening sedurung nyani ngelawang arang kepanggih memargi. Nanging rau mangkin ngelawang sampun ngawit kalimbakang. Sios nyuguhang hiburan taler keaptiang, sida nepasin krama saking sekancan kahanan kaon utawi gering turbaya. Sesulan unik tur ngedautin mana inucap kantun sida kepanggih ring mekatahwa widangan ring Denpasar utawi sejabak Bali. Pemarginnyane ngawit saking panggung utawi ngeranjing ringgang miwa paumahan krama, ritepangan mangkin sampun dangan kepanggih. Tradisi ngelawang inggih punika dreste sane kemargiang, wantama tetujon antuk nepasin sarwa kahanan kaon krama hinduring Bali, sane kelaksanayang nyabran 6 bulan pantaraning raina suci galungan miwa kuningan. Ring pemarginyane taler nyarengang mekata angge utamanyane anak alit wiaden kelih, rau saking kutus kantos 15 diri, sakali pergina sane ngayah munut barong, sane katanya nih merupa beburon, katanya nih merupa bawi utawi bangkung, raris keiring para penabuh gamelan miwa pengiring tiosan. Cutatnya nih, sesolan bareng bangkung, ritat kala tradisi ngelawang pini sederhana, nanging medaging tetuak, sa kedado sang sesolahan seni, napi malih majeng anak alit sane oneng, antuk mekesenian. Lianan punika kerama sane miar sayang taler sida ngaturang sesari merupa jina. Juliana, Bali TV.